Ewer baş binêrin hêja. Îro em ê li ser Dr. Abdullah Cevdet bipeyvin. Babeta me rojavayîbûn û têgihiştina şaristaniya Hemdem di ramanên Dr. Abdullah Cevdet de ye û her wiha em ê li ser nêrînên wî ya neteweyan û bi taybetî li ser Kurdan jî em ê bisekinin. Ew babeta Dr. Abdullah Cevdet biya min aktuel e, ne bi tenê heman heveskariya dîrokiyê ku em ê li ser take kesek şexsiyetek dîrokî ku eleqeya wî bi Kurdan û bixwe Kurd e, eleqeya wî ya Kurdiyetiyê bisekinin. Aktuel e ji ber ku ew Tirkiyeya îro ew nêrînên û esasên bingehîn ya Tirkiyetî û komara Tirkiyetiya îro paradigmayên wî esasî yên ku îdeologên vê komarê îro weka pîroz, weka nenîqaşbar têdigihin, pir zêde ji aliyê Dr. Abdullah Cevdet ve hatiye avêtin. Lewra dema ku em îro dinyaya ku em têde dijîn ew herêma ku em têde dijîn dema ku li ser qedera xwe ya siyasî, qedera xwe ya jiyana xwe em bêjin em dixwazin fehm bikin, têbigihîn, îzah bikin, analîz bikin, her wext divê em li ser ew bingehên teorîk, îdeolojîk, ramanî ya ku bûne esasên vê dewletê divê em wan ji nû ve ji hev bixin, ji nû ve wan şirove bikin, da ku em dikarîbin hin awayên, strûktûrên weke ku neguherbar xuya dikin, em dikarîbin bingehê wan, esasê wan bihejînin û da ku dikarîbin awayên rasyonel, awayên çaktir, guncavtir, hemdemîtir di ciyê wan de ava bikin. Ez wek sosyolog, terefkirê, alîgirê piçek em dikarin bêjin teoriyên sosyal ya konstrûktîvîzmê me, ango înşaparêzî. Înşaparêzî nêrînekê wisa ye ku ji mantıka, ji lojîka ku ev dinyaya ku em têdenin ji aliyê însan we, ji aliyê subje, kirde we hatiye çêkirin, hatiye înşa kirin. Ew ne dana Xwedê ye, ew ne dana xwezayî ye, çi dewlet, çi nasname, çi netewe, çi kultur,
dana xudê nînin, dana xezayê nînin, ji aliyê însanan ve bi şêweyekî hatine avakirin, çi di demekî dûr de, çi di demekî nêzik de hatine avakirin. Eger dinya me ya ku em têde dijîn ber bi başî ve naçe, her ku diçe weka ku Kurd gotiye sal bi sal xwezî bi par madem em dibêjin, rewş xirabtir dibe, trajedîktir dibe û vêgavê divê em rûnin mehesebeya ew bingehên ku di berê de hatine avakirin, dana însanan bûye, însan şaşbar e, xeletbar e, divê em di dema wan de ew tiştên ku weka rastî ji wan re hatiye diyar bûn, li piştî tecrübeyê jiyanê, piştî tecrübeyê bi salan di bûyera me de ewa ji 100 salî zêdetir, piştî tecrübeyan, piştî ew qas trajedî, felaket, dram û xirabiyan ku madem me dîtiye ku jê tiştek baş dernakeve, vê çaxê divê em ew dogmayên, ew esasên ku dema xwe de hatine avêtin, divê wan esasa em ê ji nû ve li ber çaw derbas bikin. Eger em vê konstruktivîzmê, vê şirovekirina nû ya bingehan, esasan, strukturan, yapıyan em nekin, em nikarin wek aktör tiştên ku em hewil didin ku bicîbînin di wan de ser bikevin. Ji ber ku heta ku bingehên hin strukturan neyên ji nû ve şirovekirin û serrastkirin, konstruktivîzm ango înşa ya aktöran nikarin bigihên daviyê, nikarin bigihên armancekê qenc û baş. Belê, dema em dibêjin bingehên Tirkiyetiyê, bingehên komara Tirkiye ya îro ku peyvendiya wî digel Doktor Abdullah Cevdet dixwazin destnîşan bidin, di hin esasên struktûrî, yapısal, avayî yên ku em îro digel wan bi problemin, di wan de nêrînên Doktor Abdullah Cevdet hebûn. Nêrînên Doktor Abdullah Cevdet bandor li ser Kuwayê Millîye Jön Türkan pêşî pişta Kuwayê Millîye kir, jê bi taybetî sosyologekî Tirkan ya ku teoriya neteweperweriya Tirkiyetiyê kir, Ziya Gölkap, pişta jî yê ku teoriya û polîtika mîmarê komara Tirkiyetî kir, Mustafa Kemal, her du jî ji nêrînên Doktor Abdullah Cevdet, nêrînên muasir medeniyetê, nêrînên li ser dîn, nêrînên li ser netewa, nêrînên li ser welat, devletbûn wergirtin û bi şêweyekê li gor înteres û menfaeta feqet unsurekê İmparatoriya Osmanlî pêşxistin û di encamê de jî ew rastiya ku em îro têde dijîn, ew rastî hate yêşakirin. Ew rastiya Tirkiyeyê ya ku
بو فلاکت جبو نتوین دن و عنصر ترکیتی جی خود زانه که چه فایده ندیدن، چه شاهی ندیدن، چه کیفخوشی ندیدن. ام دما ل نيرين عبدالله Cevdet Divivari da binirin u bidim beramberi hev ya be dogmayın u esasın Türkiye ya İro em beguman dibinin hin tiştada em dibinin ku Doktor Abdullah Cevdet rast derket tevî ku demaxwe wî wan nêrînan dema pêşkêşê raya giştî ya gelên İmparatoriya Osmanî û piştrejiya Tirkiyeyê kir ew wek şeytan wek ajanê Rojavayê wek Sukûr hate damga kirin û zulm eziyet mezin dîtin ew ezaya cefaya Rojavayîtiyê kişand muasir medeniyet parastina muasir medeniyetê kişand lê hinin din ên ku nêrînên wî girtin û bi şekil bi rengekê din bi cîanîn sefaya medeniyetê kişand. Berê ku ew nêrîna em ê dest pê bikin ka çi bûn, çawa bûn nêrînên Abdullah Cevdet çawa bû bisekinin divê tevî ku ez divê barî de pir lawazim hin tiştên daneyên dîrokî derheqa Doktor Abdullah Cevdet de em pêşkêş bikin. Berê Doktor Abdullah Cevdet tê gotin doktor e, doktorê tipiyê ye di Eskeriya Tipiyê ya Stenbolê de li Kartalê xwendiye lê ya rastî ji ber ku nêrînên vî yên tipê darwînîst e parastina materyalîzma biyolojîk demaxwe de diparêze ew wan nêrînên ku wan doktoriya ku yan jî elmê tipê ya ku li ser biyolojiya însanan xwe de pêşxistiye vê perwerdeyê girtiye wî di hemîn demî de ji bo cîvaka sosyal yanî ji bo jiyana cîwakî jî wek analog wek em bêjin ilim pêşxistiye li gor vê çawa organîzma biyolojîk ya însan kar dike û îş dike û hebûna wî heye di vê xwezaya însan de em dikarin bi hemîn şêweyê xwezaya jiyana sosyal ya komelgehî jî nas bikin lewra xwe ne bi tenê doktorê tipê ya însanan dide nasandin her wiha xwe weka doktorê jiyana sosyal dibîne heta carna hin îfadeyên jê mesterev dike dibêje ku ez weka pêxembereke ku hatime jiyana sosyal ya însanan serrast bikim nas bikim û serrast bikim
دکتر عبدالله جودت کرده ji Arab kîra vêgavê girêdayî Malatya ya bajarê Kurd e Kurdistanê ye di 1869 da hatiye dinyayê û 1932 da jî li Elazizê diçe rehmetê. Dr. Abdullah Cevdet digel Kurdekî din İshak Sükûtî ya ku ji Diyarbekirê ye û sê kesên din 5 kes ew damezrênerê Cemiyeta İttihadîya Osmaniya ye, cemiyeta ku paşê dibe Cemiyeta İttihakî Terakî. Navê xwe digihîne Cemiyeta İttihakî Terakî. Dr. Abdullah Cevdet yek ji teorisyenê bî, destpêkê de teorisyenê bî û damezrênera vê cemiyetê ye. û mirov dikare bêje ku heta 1911 jî çalak e û aktif kar dike û nêrînên vê cemiyetê bi giranî nêrînên Abdullah Cevdet. Lê di 1911 da navbera wî û êdî ew teyara ku Türkçitiyê di nav İttihat Terakî de weka jon Türkan dest pê dikin ku pêş bixin, di navbera wî û wan de nîfaq çêdibe û du beş dibin. Di destpêkê de navbera wî û yên ku li hember Abdulhamîd weka nêrînên rojavayîtiyê yanî batıllaşma, garbîleşme diparastin, di navbera wan de pêşî nîqaş yan jî nîfaq li ser esasa gelo em ji rojavayê çi çawa werbigirin. Li ser esasa vîya dest pê dike. Dr. Abdullah Cevdet ew îfadeye rojavayîbûna tam dixwaze. Evên din rojavayîbûna kêmasî yan jî kêm rojavayîtî dixwazin. Meqsed jî çi ye? Ev ê rojavayîtiya kêm batıllaşmaya, eksik batıllaşma. Jê qesta wan ew e ku em dikarin teknîka rojavayîya bigirin, hin tiştên rojavayîya bigirin, lê ne hewce em kultura wan bigirin, ehleqa wan bigirin û ew nêrîna wan ya li ser dîn, jiyana dîn çawa ye em di hemîn nêrînê de bin. Li ser wan esasa em bêjin nîfaq derdikeve û ya rastî di wan encama wan nîqaşan de êdî nêrînên Dr. Abdullah Cevdet derbarê rojavayîtî de ew esrîbûn destpêkê de dibêjin, paşê dibe muasir medeniyet yanî şaristanîya hevdem. Em vîya dikarin weka modernîte ya modernîteya Ewropa jê fehm bikin. Ew modernîteya Ewropayê çawa ku vê îtham dikin, ez di axaftinê xwe de her hemîn çi efsaneyên çi mîtosên ku li ser Abdullah Cevdet derbarê wî de hatiye çêkirin behsa wîya jî bikim. Rojavayîya ku dixwaze ne rojavayîtiyê ku weka çawa tê gotin em bêjin wek şaplon neqil bêkirin û bi rêya mekanîzmaya dewletê bi şêweyekê Jacobenî
دیکتاتوری لسر انسانان به فرس کرن. دکتر عبدالله جودت به هر شوی هر واری جیانه ده مدرنیته دخوازه مدنیت معاصر مدنیت دپارێزه و دەبێژە ku evya medeniyeta insaniyetê ye ne tenê ya rojavayî ye belê li rojava da pêşî pêş ket derket olê û hate ev kirin lê ev medeniyeteke nû ye û medeniyeteke universal e ku alaqayê wî bi Çînîya jî, Japoniya jî, bi Hindistanê, bi Ereban, bi İslamê, bi Osmaniyê jî heye û her kes dikare li gor vê eqlê bimeşe yanî rêya eqlê yek e ew jî ji ber ku wek jê eqil jî qesta wê ew e ku ilm e zanîst e û li ser esasa felsefeya pozitivîzmê wer heseb dike ku em bêjin ilim ji bo her kesê ye yanî neteweya irq nîjada dîna ilim tune ye ilim tiştekî universal e rastiya universal e û êdî dema ilm hatiye yanî êdî dema me dema pozitivîzmê ye ku divê ciyê xurafeyên di dîn de ciyê bigire. Em di xebatên vî yê nivîsên vî yê pêşîn de dibînin ku bi rastî gava ku behsa dîn dike û bi şêveyekî giştî mirov dikare carna wisa şirove bike ku qesta wî ji dîn ji xurafetiyê bi dîn temamî ye lê piştre mirov gava lê hür dibe di nivîsên vî de di xebatên vî de mirov dibîne ku ew şaş e nêrînên Abdullah Cevdet de dîn rolekê girîng dileyîze lê dibêje ku îslama niha hatiye sekinandin êdî nikare bersiva jiyana cîwakiya nû bide ihtiyacên cîwakê nade ew bixwe ne suç ne bixwe di îslamê de ye lê ew kesên ku îslamê şirove dikin îslamê aniha bicîtînin bi şêweyekê ne guncav ne modern ne nûjen şirove dikin bi xurafetiyê şirove dikin bi irrasyonalîteyê şirove dikin lê her dîn dikare bi şêweyekî rasyonel jî çawa ku xristiyanî bi protestantîzmê bi şêweyekî rasyonalî li rojavayê hate şirove kirin û hate guhertin û ji bo jiyana însanan jiyana cîwakê guncavtir bû bersiva wan dida êdî bersiva ihtiyaca wan dida her wiha îslam jî dikare vê rolê bilêze lewra Doktor Abdullah Cevdet girîngiyekî pir mezin dide têkiliyên xwe bi reformîstên tîrokî yên di Îslamê de reformatorên girîng yên weka Cemalettin Afganî yên weka Mihemed Abdû rasterast digel wan di têkiliyê de ye bi wan re ew dike ew nêrînên wî jî tevî ku ew em bêjin mirov dikare bêje ateîst e yan teîst e tevê vî ye ew jî ji ber nêrîna wî yê sosyolojiyê ye ew jî çi ye ew nêrîna wî girêdayî bi em bêjin Lepley ye Gustav Lepley ya evkekê sosyologeke Fransî ye ji xwe tercûmanê wî ye cara evil kitêbên wî di İmparatorluğa Osmanî de Abdullah Cevdet tercüme dike û belav dike felsefeya wî piçek sosyolojiya wî piçek girêdayî ya vê felsefeyê ye ew di cîvatê de weka motora guhertina cîwatan elît ew dike divê nav her milletê de di nav her em bêjin vargeha cîwakî de
دوی الیت هبکو او الیت به پرورده خواه به او که خواه بلند نرخی خواه بلند دکارن ببن پیشنگن اوانگاردن او یعنی گوهرتنان هناك البته دبر ام بجم میتولوژیک افسانه که دن سر ابکه دکتر عبدالله جوده کو اویا جبر و الیتیزم جبر و الیت پاریزی خو خلق رزه کم دیتیه خلقا هناك خو به خلقا دکه به کلتور خلقا دکه او نرين او وك شابلونه جبر كو ام اليتيزما يعني او سوسيولوجيا كو دو باريزا د وكا رولا غرينكيا اليتا جارا بيشين د امبراطوريا عثماني دا روحا جمهور يعني روحا خلق او قوتنا تيجيها اكو دناو جیانا انتلیکتویل یا عثمانیان ده بلاو دکه و لسر وی دسکنه هر دیسا دکتر عبدالله جودته او گوتن البته گوتنی وی بخویه یا لپلیه لی ده امپراتوری عثمانی ده ده کوار و لوجامه خواده هر یزیده تمی او دیگه ها ویا رولا الیت ده برانبر دمشه برانبر بکار تینه دسر دا جی گرینگتر از باورم اویا ایدی تئوریا سوسیالیا دکتر عبدالله جودت بخوایه جبر که من ده لپلی دا ویا ندید وی بخواه بحثا الیت نبتنی دناو ماکرو کوملگه مارکو جواکه ده یعنی genel toplumda yani devleti de devleti idare dike eku peşengi netewayı dike ev jibo her vargeha civaki bahsa elit dike yani elit de gunte elit de meslekande elit de bajarande elit de xwendinê de elit de idarekirina devletê de elit de her warî de او الیت شی بریا پرورده بزانبون بزانتی به علم پیشتکه و کو او الیت جبو هر واری یعنی نه الیت کتنی د جوات کده او کله د هر برانش هر امبیجن وارده الیت و بیا دمکو ام بحثا وی پولیتیکا وی لسر کرداجی گاوا ام ببینن و چاوه ام کارن بیجن کو همین متودا وی جبو کردان جی و چاوه در باست و او هر وها بحثا پرورده کرنا کردان دکه حتی جبو کردان دبیجه کو هری هندیک 40% nüfusa Kurdan dve be perverde kirin hatta ev jibo ya jibo Dr. Abdullah Cevdet mesele Kürt ev meseleye yani em hemin tişte de Said Nursi de dibinin mesela perverde vaka jibo her tişte dibinin yani ev ya vaka öznekirin yani kirdekirin yani ji xwenasî xwe zanebûn xwe bûna خبونی ام بجن وکا پیشمرچ من هوکرا پیشین هوکرا سرکه دبینن اگر او پرورده تنبه او الیت نیچه کرن بیاوانه کو ام بجن خبونا ملتکشی یعنی آواکرنا او روحا جمهور جی همان بجا نممکنه اوكي ده مثلا كومن قوت قالك مثلا عند نيرين دكتور عبد الله جودت نيرين ايرو ومثلين مي ايرو اكتواله
مثلا پیشی از بحثا او کدک بکم مثلا یاکو پارادیگما یاویه سرکیه مدنیتی بکم معاصر مدنیت هر تشتی دحوینه يعني أولوس بونه دولة بونه علم بونه إليت بونه أمبجن باجاري بونه راسيونال بونه أو همو تايبت مندين في هنا دوردا چوا من جو يعني هناك او دكنكو فرض دكنكو دكتور عبد الله جودت نقل كرنا روجوايتي دي باريزا او شاشه جرينجيا كو ده دينه او تي في واتيكو دناو دين دجي اليتك كو دوی دین شروع بکه بگوتنین وی دوی خوینه که نو بده دمارین مسلمانتیه را او دمارین مسلمانتیه دا او خوین و جوات برب مدنیتی و یعنی دور دا نيرين دكتور عبد الله جودت دا یک özne sereke, یک kirdeye sereke ya total, ya totalitarist, ya avtoritar, yani yan pênasek, nasnameyeke kolektif ya yek tenê tekçîtî tune. Ew rolekî giring dide mesela ji bo medeniyetê yan jî ji bo avakirina ciwatekî modern nû rolekî giring dide ji dîn re rolekî giring dide niha em ê bên ser mesela neteweyan rolekî giring dide neteweyan rolekî giring dide neteweyan ji bo Doktor Abdullah Cevdet divê em viya ji bo viya herê giring girêdayî bi Kurdan û nêrînê vî ser netewe devleta nû ya ku li ser esasa Osmantiyê were ve avakirin yek neteweyetî tune di paradigmaya Doktor Abdullah Cevdet. Çawa ku İmparatoriya Osmanî yek dîn nebû, pirdînîtî hebû, milletê Müslüman, gayri Müslüman, Yahudî hebûn. Bi hemîn şêveyî Doktor Abdullah Cevdet devleta modern ya ku wê were avakirin li ser esasa pozitivîzmê divê her neteve halê xwe de xwe ve ava bike, hişyar be, xwe înşa bike, bibe aktörê medeniyeta ya ku müşterek. Lewra jî dema ku em behsa nîfaqa nîqaşa mezin ya ku bijin Türkan dest pê dike bi Abdullah Cevdetî. Abdullah Cevdet jin Türkîtiyê, Türkçitiyê wek tiştekî paştemayî, wek tiştekî pir nemodern, nemedenî dide nîşandan û ji bo dîroka îstikbalê, dîroka pêşerojê bombeyeke mezin dide nîşankirin. Yani nîfaqeke ku vê siba felaketan bîne evke. Girêdayî bi vê ez dibe ku di bernameyên bên de ser polîtikaya Kurdî ya Ziya Gölkap bernameyekê çêkim. Girêdayî bi vê ew hemû heqên xwe li Ziya Gölkap heram dike. Dibêje ku eger ez bizanîbam ka Ziya Gölkap vê bibe teorîsyenê Tirkçitiyê minê ew xilas nebikira.
تێزانین کو من ئەڤیا بەرێژی دنویسێکی خۆدا بەرێ بساڵان کۆوارێکێدا نویساندی بوو تێزانین کو دەما کو زیا گولکاپ دکەوە ناو بحرانا ڕوحی کریزێ ئەو دکە کو خۆ بکوژە لێ هەم دوام ئینتحار یعنی جەرەباندنا ئینتحارێدا هم جی بره ویدا نخوشیک در باست که لدیار بکری و گاویجی دکتر عبدالله جوزت اوکیه لدیار بکری کار دیکه دکتوره شخوا هودو ناس دکن و لسر زیا گلکاب تسیر کبی مزن جی هیه هنکا تحمین دکن که انجام و تسیره ده و باندوره ده شخوا زیا گلکاب دکه کریزا روحی گیانی درونی خو انتحار دکه لی دکتر عبدالله جودت خلاص دکه و پاک دکه و لی ده انجام دا پاشه دماکو ایدی زیا گلکاب دکه سرانی که ناوجون ترکان ده دمینه و لهمبر دیتنین نرینین دکتر عبدالله جودت هلوست گره و دبا تورستیانی ترانجتیه لید البته هندشتین تایبتین زیا گلکاب چی گرین کیه که هنه اوجی دبا برنامه که دنده حالی خواده هم او بکن سروی بسکنن تشتی بالکشتر گرینگتر دکتر عبدالله جودت دا حتی مروفت کاره بیجه پارادوکسالتر yani نو خدا ناکوکی هی yani لگور نیرینین بی yani ku dema ku بحث عثمانیتیه دکه لی دجیه دیگه ها عثمانیتیه ده دیگه ها ترکیه دینه مروفت کاره بیجه کو گوتنا دیگه ها ترکیه یا کو ده وگاوه ده ناو کسین رفورماتور ده هریزه ده امبیجن به آرگومنان ایزح کریه و خواستیه کو ترکیهیتی وره قبول کرن دکتر عبدالله جودت حواله وی یه بله یا اکو اوجی رفورمیست مدنیتیه یعنی مدرن مدنیتیه هیلمی تونالی ابو خوا ترکچتیه دکه لی ترکچتیه روجاوایی وی بخوا بحثا دمک او کدا بحثا عثمانیتیه دکه لهمبر وی دکتر عبدالله جودت دیگه ترکیه دی پاریزه دبیجه کو ارگومانی ویجی اوه یعنی دبی گلو بفکرن حتی وکا بهنکره وکا دیالوگ یعنی ویساندیه پولمیک بفکرن گلو رئیس قبیله که yani dibê pirsike Osmanîtî çi ye ew nav ji ku girtiye dibin ji reîsê qebîleyê navê reîsê qebîleyeke Osmanî eşîreke qebîleyeke jê girtiye dipirse dibê dema me da yani li gor nêrîna modern ya mirovekî hemdem gelo navê reîsê qebîleyekê gelempertire mezintire و همبز دکاره برفرهتر همبزا بکه آن ناوی نتوایک ناوی ترکیه چیه ناوی نتوایه لی دکتر عبدالله جودت دما کو دیگه ها ترکیه بکارتینه بلا او ترکیه‌leşme yani او kesin ku anaha teza Türkiye'leşmeyi de Paris'in bila ya şuxarın nekin mamosteyxwe jiber ku ev
دیگه ترکیه‌leşmeyi da Türkiye'yi de neteveyên cuda diparêze. Yani dibe navê devletê dikare bibe, yani di ciyê Osmanî de dikare bibe Türkiye. Lê di nav Türkiye'ye de her millet dibe xwe weka milleteke cuda inşa bike, dibe ew ka Xwedê ye jî, xastina Xwedê ye jî. Yani ji bo İslamiyan jî dibêje ki Xwedê jî ji me ji müminê xwe, ji bawermendê xwe wisa xwestiye. Lewra me cuda cuda ew kiriye. Em dikarin yekîtiya xwe tenê dema ku em ji hev cuda bin dikarin bicivînin. Ew nêrîna wî ye ew e ku aniha evên ku dibin netewê ne girîng e, nasname ne girîng e, em xwe bin ew ne girîng e, ya girîng em Türkiyeleşme bin, ew Türkiyeleşme jî encama devletekî kolonyal de bêguman ew e ku tu hizrên te, nasnameya te kolonîze bike, ji destê te bigire bi vê awayî. Ew wext dema ku Doktor Abdullah Cevdet Türkiye'yi dihezire ne weka konstrüksiyon, ne weka awaya inşayeke em bêjin devleteke kolonyal ev dike, ferz dike. Lê wek modela Swîsre, Şveçarya, Swîs ev dike. Ev modelê ev dike. Divir de jî mirov dikare bêje entelektüelekê yekta ye, yani entelektüelekê ku wekî din di Türkiye'yê de Osmanlî de ne wê gavê ne jî piştre dema komarê de kesî wekî wî modela Swîs ji bo Türkiye neparastiye, ji bo Osmanliyê neparastiye. Hûn dizanin piştê wî ê ku nêrînê netewe, modernîte, muasir medeniyet, devlet û dîn jê girtin modela Fransa ji evke. Ew modela Fransa jî li ser esasa em bêjin peymana sosyal ya ku em bêjin herî zêde jarî weka teoriya Jean-Jacques Rousseau tê naşkirin. Ew çi dibe prensîpên universalî evke herkes dibe weka ew be. Yani civatekê de, devletekê de çiqa insan homojen tek tür, yani weka ew be çiqas ferqiyet ji holê rabin, ew devlet ew qas moderntir dibe, ew qas baştir dikare kar bike, xebat bike, inşa bike, ew bike. Ew di esasê xwe de nêrînên ku piştre bûn bingehên ji Cumhuriyetê re bi şaşfamkirina nêrînên Dr. Abdullah Cevdet bûn. Ji ber ku peymana sosyal ya rastî di Dr. Abdullah Cevdet de jî heye, lê ew peymana sosyal peymana kirdeyên cuda, navbera peymana kirdeyên cuda de ye, ne weka Jean-Jacques Rousseau ew dike ku divê alternatîv tunebin, ferqiyet tunebin, kirdeyên cuda tunebin, kirdeyekî total ya yekane di devletekê de hebe. Ew hişmendiya modernîte viya dixwaze. Divir de em dikarin bêjin ku nêrînên Dr. Abdullah Cevdet ji ya modela Fransa ji ya piştî ku di dema Cumhuriyeta Türkiye'ye de hate inşa kirin, ev rengnîne ya rastî bêtir em dikarin bêjin modela Dr. Abdullah Cevdet bi sosyolojiya, realîteya civakê ya vêgavê û aniha guncavtir û loma jî ez dibêjim ku divê di hişmendiya Tirkan de ew têgeha muasir medeniyet ya ku ji xwe re kirine weka pîroziya devleta xwe, weka ku pêxemberê wî jî Mustafa Kemal e,
یا راستی او سقط غلط شاش فهم کرنا معصر مدنیت مصطفى کمال جی نه پیغمبری بیه مصطفى کمال فایده پرست و پراگماتیست و تگه دزیه به نیهیلیستی یعنی به حتی جیه که بخرا کرنا ناوی دانری و تئوریه به رسوا کرنا به رزیل کرنا بی او کریه او مدل مصطفى کمال یا نیهیلیست یا به وی آوایی از باورم اودیتوریا یا بنیرن چارپل مدیای که آنها وب برنامه تماشا دیکن جوان را نه غریبه او جیان آخه زانن کو ده امر وانده جناو کلتور وانجی جناو جوات وانجی همین رنگی تقلیده که درکت تئورین جوان جی یا خبری به خرا کرنوان به پیس کرنوان به رزیل کرنوان به کشتنوان به هیچ کرنوان وککو یا خواه گرد گو او جمن دست بیده که و بو شیوه اکیدن او اینشا کر دناورا نیهیلیستان ده و دبینن چه آنالوگ چه قصد شبن هیا بگمان ام دوی واری دا اوکن بداخل هم بیشن مخابن یا ما خرابتر درکت تقلید یا ترکان یا نیهیلیست جیامه اورجینال تره باشتر و جبو قنبه ملتك تنبونهش خارا آواکرن لی اگر ام ادی به درجه‌هایی به قرنک عصرک لی مسئله بنیرن بگمان ام دکارن بیشن یا ویجی سرنکتیه و سرنکه دور دا دوی لورا نیرینن وکاین یا دکتر عبدالله جودت جنوه ورن مناقشه کرن جنوه برن شروع کرن و البته از نابجم که دکتر عبدالله جودت و گاوی برای 120 ساله 130 ساله و تئوریا و مدرنیته یا مدنیته به سروبر به هر آوایی gelek baş kiriye lê metoda ku bi kar aniye nêrînên ku parastiye bêguman îro hê pir giring in em li ser şirovekirina wan em dikarin bêjin em dikarin alternatîvekê derxin behsa min metoda wî kir di vê metoda wî da kovara îçtîhat یا کو 1911 همان بیجی دماکو پروبلما وی به جن ترکان دست بکریه جوه چاوی حتی داوی عمری خواه او مروفت کاره ناوی دکتر عبدالله جودت به کوارا اجتحاد او بکه یعنی وک سینونیمه او بکه او بکه بکاربینه مالا ویش خواه مالا اجتحاد بویه به هورا بونه و به زحمتی چند جارا گرتن و ظلم و فقیری و تنبون و پروبلم فینانسی هر حبل دایه اجتحاد او بکه اجتحاد سیستماتیک در بخه او متوده که گرینگه ده کنسپت آویده جبر کو او دبیجه کو یعنی دما کو خلق نزانه خلق بریارن خراب ده خلق بخواه نسوچ داره
سوچدار او الیتن کو راستیان به شواک علمی زانستی خلقی را شروع ناکن رایا گشتیک آواناکن و جبو وان نرینان تکوشینه که به بریارداری و به همپا نادن یعنی لورا چقا گاوا کو جیانا وی مروف دبینه من بحثا ویا ابکه کرد کو دیتنه ویا اکتوالن لی مروف تکاره بیجه کو جیانا نرین و جیانا خباتا دکتر عبدالله جودت نمونه که دیروکی یا انتلکتوال بونا دما مدرنیته رولا انتلکتوال دما مدرنیته ده به هر آوایی تیکوزه به سروبره به جسارت به عقل خواه دنیا دجوی جیبه او لهمبر وان سکنیه نیرنی خواه بر شوه که به جسارت آنیه زمان و پر جاران به تنی سری خواه مایه پر جاران شاگردین وی کسین کو حوالین وی جیرا ایخانه کرنه به خرابی و به اوکی اوکنه لی دکتر عبدالله جودت جی آخوا نهات یخوار و نیرنی خواه پاراستیه ده مسئله مدنیتی ده تئوریا مدنیتی ده جی یکی وکی وی بسروبر هم تئوریا وی هم جی اجراعاتا وی بجی بکتنه بله ده نبوی لیدرکی سیاسی یا پارتیان و اوکان لی بگمان همو تئورین سیاسی جه در باس بونه مروفت کاره بیجه رامانوری سیاستی بویه و بگمان رولین وی ده پارتیان ده جه بویه چوا منگو یعنی او جمعیتا اتحاد عثمانی و پشت اتحاد ترقی و پشت جه شخصیت اویا بحثاوی جی بکم جبیر نکم اویا پر رولکی گرینگ پشت ده جه پرنس سباحتین یا کو زانن او جی سوسیولوگیا که دن یا ترکایه کو آدمی شخصیت یعنی آدمی مرکزیتی او دکه تشبوسی شخصی سرناوی و هر دو تیگهان آدمی مرکزیت و امبجن تشبوس شخصی جمعیت هبونه بطایبتی دماکو دکتر عبدالله جودت لمصریه دیگر پرنس سباحتین وان کار دکه لی دوردا جی دوی از بنوی خیز بکم و بجم تبی کو نرینن پرنس سباحتین در حقا نتوین دن دا بطایبتی غیری مسلمان دا گلک لیبراله و دموکراته او عثمانیه که او تخوازه یعنی پلورال تخوازه به نتویان لی دکتر عبدالله جودت رخنه بی دکه کو همین اهمیت و حساسیت ناد کردان و عربان و نتبین دن مسلمان این کوج ترکان جدانه همین حساسیت ناد وان رخنه وی دکه بله ما بحث اوکی کرد کو یعنی مسئله گاوا کو حیا داویا امر خواه جی تبی کو ایدی به مصطفی کمال وی گازی دکه مصطفی کمال را دبینه مصطفی کمال بکا کو بیجه یعنی تابی که او نهیلیس نوسانن نکارن او بکن نکارن او فراست بمارتونه کو قبول بکن کو اویا شاگردی ویه و روشتنه کو امبجن او که اجتحاده نخوندیه و طلبه اجتحادیه لیتوی بیا گازی دکتر عبدالله جودت که و پیرا خوازه یعنی اوجی دما جمهوریتی دی رولاوی رولا خبلیزه
حتى مپوستیا الازغی جرا تکلیف دیکه کو ببه مپوسه الازغی لی دما کو دجمنین دکتر عبدالله جوادات درایا گشتی دا دجوی پروپاگاندا که خراب دست پیدا کن و دبیجن کو دکتر عبدالله جوادات اروپای دامزدق erkek خاستیه بین ترکیه جبو ترکا اکتر بکه اوروپایی تر بکه مدنی تر بکه خوشی تر بکه نظام وک اوروپی تر بکه دوی واری دا دجمنتیه که و او که پر خراب لهمبر دکتر عبدالله جوادات دست پیدا کن یا نورمال او ودیتنا نه ویگاوی کریه او نرینی خواه بلی بسالان یعنی آنی زمان او جی گرینگا آنها گواکو ام بحثاوی بکن بلکی کردمات کارن بیجن وای دکتر عبدالله جوادات چما وسکری بلکی جی هنک لعنتا لیبینن رخنا بکن لی علاقاتی بی بتشتکی وسا بیولوژیک تنه یعنی او جی او که حرکتی کن به آرت نیت کو ام بیجن اری دکتر عبدالله جوادات کیف ها به کلتور اروپای دینه پیشکتن آوان دینه و تمیجی دبیجه کو او جمع پیشکترن سریوان جمع بهتر کاردی که آنها اکتره لی سدم بی سوسیولوژیک هنن یعنی چما وسایه چما او وسابون چما ام جیتی کارم ببن حتی بحثا هنه کدبین روجاوایتین لی دکتر عبدالله جوادات چقدر سر روجاوا او قصه سر روشلات به طایبتی که سر عالم اسلامی کار کریه او دبی وایه به دنیا اما کسی وکا ابن غزالی ابن خلدون عمر خیام درکتنه و حیرانی وانه و ترجمه وان کریه به زمانی عثمانی yani ایروژی هم دیکارن وسابن خازه بیجه لی بگومان نرینی وی یا مثلا دامزدق erkek meşhure nikaşa ser Abdullah Cevdet Türkiye'de asrevi gava mirof îro ji civata Kurd ra izah bike bi taybetî ew kesên ku ji Balkanan hatin û xwedî Türkiyetî bûn xwedî dewleta Türkiye bûn ya rastî divê herin li gora Dr. Abdullah Cevdet jêra hezar Slavan bînin di saya vî de ye yani hine mirov dikare bêje berê her kesî teoriya ku ji Balkanan ji Ewropayê Mislimanên ku xwe wek me dibînin wek Osmanî dibînin em dikarin wana bînin Anadoliyê ji ber ku ji ber kuştin û talana şera nifisa ku kar bike nifisa ku dikare iş bike kêm bûye û hem em her roj behsa viya dikin münaqeşa viya dikin waye li vir ew kekê heye yani li vir imkanekê heye ku em wana bînin Anadoliyê û di Türkiye'ye li Anadoliyê ew dikarin di warên em bêjin gundan de di bajaran de di ewkan de di hemû waran de em bêjin bên bicî kirin bên ew kirin û ew dikarin ji me baştir kar bikin ji me baştir ew bikin pestîvan jî tabii bêguman dide ji ber ku dibê ew ji me zêdetir dibin tesîrê kultura Avrupayê de ne Rojavayê de ne behsa ew e mesele damezdiq erkek yani ew ya tabii êku bikar tîne destpêkê de weke metafor bikaraniye lê piştre civata Türk de wisa hate qebûlkirin ku ew bi rastî weke ew yani çawa anî gamişê Hollandî çi ye tînin û ew dikin û ew bi vî awayî bi vê metaforê dixwastin bidin ewkirin ku Dr. Abdullah Cevdet velhasıl derheqa viya de dema ku Mustafa Kemal mepûstiya Elazığê jêra pêşniyar dike
دژمنتیەک مەزن درایە گشتی دێ یعنی ئەو ڕەجمێک دەست پێ دیکە ئەو دکن مستەفا کەمال وی ناپارێتە دەرناکەوە نابێژە نا قەستەبینە ئەوە ما هەموو ئەو گوهارتنێک و ئانەها ئەم چێ دکن ji reforma herfa bigirin înqilaba herfa şebqeya libasan yani kinc û ewkan hemû ew reformên ku em behs dikin û em aniha dikin wan reforma hemûyan hê berê bi dehan salan Dr. Abdullah Cevdet pêşniyar kiriye yani ew nêrînên pêşî nêrînên wî bûn yani ew tiştan heta herfa bikaranîna latînî lêt elbet aniha ewana mal bûn ji Mustafa Kemal re ku Mustafa Kemal wana îcat kiriye hani îro münaqeşe dikin ya gelo Kemalizm îdeolojîye ramane felsefeye çi ye yani nar Kemalizm fırsatparêzî ye pragmatîzmekê eklektik e ya pratik e de eslê xwe de jî em bêjin nihîlîst e nihîlîzm ew e ku em bêjin ji yên berê min hemû tişt xirab in min derxistî min çêkirî min kiriye ew nihîlîzm jî çaوکانiyekî sosyolojik ya esasî ya sereke ya otorîterbûn ya dîktatôrbûnê yani nihîlîst bê dîktatôrbûnê nikare fikrê xwe di nav cîvatê de bike hêzeke madî bide qebûl kirin ji ber ku hêza nihîlîst heta vê derê ye ku nêrînekê rastî derkeve ortaya ku ew ne nêrîna bî ji bo ku nêrînên wî ew nêrîn dernekevin ortayê divê dîktatörî hebe yani divê reşkirina agahdariye înformasyonê ya li ser heqîqetê hebe yani tişta hebe û tabii elbet ev ya di destpêkê de wisa ye piştî ku xelq cumhur êdî rastiya vî kesiyê nihîlîst qebûl kirin ew di şiira cumhur da êdî bû hêzeke hegemonîk êdî tu ji serê sibehê ya êvarê rabe xwe nizanim çi bike bêje yaw ev ya direve rastî ne ew e rastî ne evî bû waya însanên wisa henin waya ya kirinin jê baştir pêşniyar kirin hene pere nake ji ber ku ew êdî ketiye bûye malê cîvatê hegemonya hêza hegemonya li vir ew e yani hegemonya tiştekî êdî mekanîzmayê wî sosyolojîk ya bixwe heye fonksiyona belê min behsa îjtihadê kir lê bêguman gelek tiş min bîr kirine lê ez ê îro ew bikim li vir tiştekî girîng mesela behsa dîn de me evkê kir dema ku Dr. Abdullah Cevdet rola dîn ji bo avakirina modernîteyê diyar dike û dibêje ku ji nav dînê bixwe divê ew guhertin were nêrînekî balkêş ev dike teoryekî balkêş ev dike heta hineka dibêjin di vî warî de Abdullah Cevdet dikare bibe dîndar jî dîndarê Bahayîzm ew li ser dîna Bahayîtiyê dinivîsîne propaganda wî dike û dibêje ku ya rastî destpêkê de dibêje ku eger misilmanê wekî Bahayîyan bibin wê lester
علم پوزیتیویزم فلسفه پوزیتیویزم بکوه ناو دین اسلام جبو دین اسلام ادیت کاره روله که او جبر که او مثلا دین دا دبیجه که دین یعنی چواکو ایرو لی ایرانی تیگوتن چواکو ایرو اسلامیست دبیجن یعنی دین نه به زانیس به علم نه ناکوکه یعنی اگر دین به راسیونل وره شروع کرن دین به زانیس لهفته یعنی گنجاوه لهفته یعنی لجبو وید به او پوزیتیویزم دبه بکوه ناوا دین جبو کود قریبه بکوه اویا دبیجه وایه دناو کلتورا مایا اسلامی دا دناو اوکه اسلامی دا بهاییزم درکتیه کو ویا کریه بهاییزم نمونه کو وکا یا اوروپا نمونه کو دناو جواتن اسلامی دا دین دکاره راسیونال به دین دکاره به اخلاقه که اتیکه که بر گرانبوها روله که گرانبوها بلیزه و به علم گنجاو به یا فونکسیونال به بیا بحثی که پروپاندا بهاییزمی که از لبر بگویم مروفت کاره برنامه که چکه نخوازم بکویم اوکا تفرعات به بهاییزمی لی بهاییزم از بجم بایتی علاقت وی خورد یا به اوکه هیا به زردشتی هیا به او مذهبین کو ناو کردان ده وکا ترادیسیونا یا وکا خواندن دینی یا ترادیسیونال یا هترودوکسال اوکه لی بهاییزم کارم مروفت کاره بیجه دینه که اکلکتیک یا یونیورسال یا ترادیسیونن یا تشتین راسیونال جی همو دینان جی خریستیانیه جی اسلامیه جی زردشتیه جی بودیزمه جی کنفوچیزمه او دینه که اوکه yani em bejin eklektik ya ku beri 105 sala mitkarım bejin ki ali Bahawullah te evkirin peşkıstin alakati ve green be Kurdistan'ı vicehiye demek ki duru dereç Bahawullah le Kurdistan'ı edmine le navçayın Kurdistan'ı edmine niziki 2 salon nif u beguman دناو خوندوانی وی شاگرد وی پیشین ده کرجی اوکن لی ایرو بهایی دینه که یونیورسالن لی تمامی دنیای تورکی وانی گرینک اوکیه لی هیوی گاوه ده دکتر عبدالله جودت لسر بهاییزم گرینگیه که مزنده ده و ویا وک مدل دده نشان کرن کو یعنی اسلامی جی دکارن به وی آوایی راسیونال یعنی راسیونال بونا دین جبو دکتر عبدالله جودت جبو پیشبرنا مدنیتی انشا کرنا مدنیتی پر گرینگه ویا حال خدا یعنی تیزکه مروفت کاره ویا وکا برنامه که وکا اوکه جی بینه ایرو دما کو ام بجن کو پروژه مدرنیزاسیون یا لترکیه یا لایران تکچون خراب بون ام اگر وان به تایبتی سرکه گریدایی به رولا وان پروژه مدرنیست یا لایقتی کو دجی دین اسلام دین باورمند مسلمانتیه به تندی تبر وردگیر به وی گریددن یعنی کو لوراجی لجیه کو پروژه مدرنیته لهمبر دین به وی آوایی خود ده سکناندن و گاوه نکاره ببه او فنومنک سوسیولوژیک بخواه جیواتی یعنی دناو جیواتی دن نکاره جی خواه چکه دین هر دایم هزاویه او که خواه بجینه هیه و چاوا کود مثلا سعیدی نوکسی دا مگو مدید و او که دا دید نقشبندیان ده و او کان ده او دکارن خواه رولا خواه دناو
کۆمەلگە هێدا بلێزن خو vejînin û li hember ew radîkal nêrîna projeya modernîte ya Ewropayê em bêjin dikarin têk bibin. Di vî warî de dixwazim ji ew kemalîstên ku projeya modernîte ya Dr. Abdullah Cevdet ji ya Mustafa Kemal yan ji ya Cumhuriyetê zêdetir weke projeyekî li hember cîvatê yan jî ya Rojavayê weke teqlîda Gerbê dibînin, ez dixwazim li vir xeberekê nexweş ji wan re bêjim ku na ya nêrîna Dr. Abdullah Cevdet ji ya Mustafa Kemal zêdetir dijî xelkê nîne, dijî xelkê bixwe ya xwecî nîne. Bilekîsê wî bi rola ku dide ji dîn û ji dîn dixwaze ku nêrînekê yan jî rolekî mîsyonekî nû ji bo cîwatê di dema modernîteyê de bilêze, ew dide nîşankirin ku ew çi qas girîngiyê dide modela Ewropayê, ew qas jî girîngiyê dide kultura ku ew jê tê, yanî girîngiya kultura ku di sayaviya de ew modernîte divê bibe malê cîwatê. Erê bi vê dixwazim bêjim ku hevcedariya me ya gengeşiya nêrînên Dr. Abdullah Cevdet û bi beramberkirina bi nêrînên Ziya Gölkap û Mustafa Kemal û bi taybetî ew dogmayên esasî ya ku bûn esasên devleta Tirkiye ihtiyaca me ji nîqaşekî debatekî wisa heye, divê em vê debatê berdewam bikin. Hêvîdarim di encama vê debatê de bi nîqaşê de vê ew kesên ku Mustafa Kemal ji xwe re kirine pêxemberê measir medeniyetê û dema ku hineka ew jî zor giring e, pir giring e, dema ku hineka rexne Kemalizmê dike, rexne Cumhuriyetê dike, ew dibêjin hûn ne medenîn, ne modernin, hûn ji ciyên feodalîteyê, ji ciyên paştemayînê rexne dikin, îrtîcayê rexne dikin, li hember disekînin. Kesê ku modern e divê rola Mustafa Kemal wek rolekî medeniyetî qabûl bike. Ev ya ji bo karê jeopolîtîk jî ji bo li hember Kurda jî di warên peywendiyên navneteweyî de jî pir li kêr fonksiyonal bikar anîn û me weke ku kar warên kurdiyetiyê weke ku dijî medeniyetê ye dan nîşandan di dema Şêx Seîd de jî wisa bû, aniha jî wisa ye. Lê ya rastî ew e ku ew der medeniyetînin ji ber ku medeniyeta pêşîn veka teorîya pêşîn waye Kurdekê di nav yekîtî bêguman batıllaşma yan ji Gerbzadeyî ji Dr. Abdullah Cevdet dest pê nake. Ew ji senedê Osmanî ya ku di destpêka sed sala hejdan de ew dikin münaqeşe dikin ka em çawa Osmanî têk diçe, dewlet têk diçe, em çawa xilas bikin waye em erda wenda dikin, em dewletê vê têk biçe, em çawa xilas bikin weka ew nêrînên modernîteyê medeniyetê weka ku bersiv peydakirin, cewab peydakirin çawa em dewleta xwe xilas bikin, muhefeze bikin derdikeve. Lê heya Dr. Abdullah Cevdetî du kes wê nêrînê weka teoriyekî sîstem, weka têkûz ew nekiriye, înşa nekiriye û neparastiye jî bi şermokî parastine, bi eskerî de modernîzasyon çêkirine, ordiyê de modernîzasyon çêkirine, bi têkbirina mîrektiyên Kurda da bi vê argümentê ku ne em dibin medenî
او کرنه بکار آنینه لی دواره او کدا دواره کو مدنیت مدرنیته آزادی بونا فکرایه آزادی بونا ناسنامه یا کلتورایه یا نتوایه یا عقلیه جارا یکم د وکا سیستم وکا نیرینه که رامانه که سیستماتیک د نیرینه کردک بنابه دکتر عبدالله جودت امپراتوری عثمانی ده اویه جان هاتیه هولی مخابن او کسین کوش خارا گوتنا ام مدنینن و هفدمن چاداشن مدرنن یه هری توندن هری باشن راستی مدنیت شاش فهم کرنه یعنی او مدنیت که شاشه ایروژی هاتیه هولکو او مدنیت شاشه مدرنیت چجاری بدار زوره ناکه و عقل هشه جواتکی او بدار زوره خاصنه کو بکن بگمان گلک تشت هنه گوتن لی از بحثا یا مثلا کردی بابتا کردی از بهیلم برنامه که بی یاکو از به مقایسه کرنا به سیاست کردی یا زیاگل کپی به هورا بکم یعنی نوورا نیرین عبدالله جودت بیامن او وگاوه و باشتر جهب و انزلال کرن که نیرین عبدالله جودت در حقا کرده چی بو و یا نیرین او چیه نیرین زیاگل کپ چیه و چاوا هاتن گوهرتن او نیرینانا از لبر دخوازم داویه تشتکی بالکش جبرا بکم لی او گریدای به کوارا اجتهادیه براستی اگر از اکادمیسیان گنج با ما آنا حال استانبولی او اویا وکا پیشنیار جی بلا گنجین ما شخورا بکن قبول بکن من لسر اجتهاد لیکولینه که اکادمیک بکرا یعنی براستی کواره که پر بالکشه یعنی متوده که سوسیولوژیک یا خباته که پر بالکشه پر گرینگه چاوا به کواره که انتلیکتوالک دکاره مدنیت کاباکه جواتک بگوهرنه سیاست مداران بگوهرنه دنیای بگوهرنه او تشتکی گرینگه او لبر او گوتنا دیگه اشتیاجی چند جارا جره قدخه دکن ناوین دن بکارتینه لی دیسا و دیگر سر و ناوی اجتهاد جره پر گرینگه گوتنا اجتهاد عربیه به اسلام ده او که حقوق اسلام ده او که پر گرینگه لی اویا هم دکارن بیجن کو شروع کرن و دیار کرن پوزیسیون لسر جیانا سوسیال یا انسانا یعنی روزانه ده جبر کو دی اسلام ده او کن قیدین قرآنی هنه شریعتی ازاح کریه و ام بجن فتواین حدیثین حضرت محمد هیا او ده هنک تشتاده وکا دوگمانن وکا پرنسیپن کو یکی باورمندی اسلامی کار جیانا سوسیال بوان ازاح بکه لی دما کو به هر دو پرنسیپان متودان نکاره ازاح بکه باورمند یا انسان اسلام او حقوق او حق دده مروف بخواه مروف باورمند یا مروف که به ریا اجتهاده یعنی به حکمه یعنی به نرخاندنا تا که کسی شخصی یا بخواه دکاری به حکم بده قرار بده بریار بده نیرنی خواه بکه اویا نیرینه که پر گرینگه متوده
کو دکتر عبدالله جودت خواستیه کو جبو ولاتین مسلمانان ده جی انسان را وکا ریا aydınlanmayı وکا ریا روشنبیر بوینا انسانا وکا جسارت کرنا کو تو بخوا دیکاری بی بحضری تو بخوا دیکاری بی بریار بدی تو بخوا بی لسر ویا سکنیه رولکی گرینک لیستیه دوی او کده اجتهاد و لو ماجی ناوی دکتر عبدالله جودت به تیگه ها اجتهاد مروف دوی هر دایی وکا ناو هفده او بکه بینه بیراخه د کوار اجتهاد تا مثلا تشتین عجب تشتین بالکش تشتین روزانه تشتین گرینگ تین او کرن تین بلاو کرن و بخواه دکتر عبدالله جودت بخواه دی چه وکا او که وکا سوسیولوگی که ناو خلقی دا دمینه و او دی که نیرونی خواه دنویسنه وکا مروف تکاره بجه متودا نیتلیکسل متودا چوایتی یعنی سوسیولوژی دا وكوان دبا نوان ليه تشتكي هي بيبينا كي جرينك ب زارو غاي بتسي هي ده او كده ازي يا بخوينم ببي خلاص بكميرو اگر برسبه باشي ازي لي بنيرم جو ريجي هوالي من اوجي ازي لبر هناك دبينم تقريبا او بكن او هي بيبين ده او كده ده کوارا اجتهاد دا هاتیه او کرن چاپ کرن ناوی هی پیوین عبدالله جودت به زورو آغایه و امزانن که ناوی زارو آغا وکا زارو آغا تیه او کرن وکا همشریه من اجی حتی هنک جیان دا جالی دایک و بلکی او دکن دیگه هن هف لي هون نبيجن يعني عمري ببا عمري من يعني ديارة نوسياس وياد بينم لي دمكو لبر جرى يكم دبكو وارده زورو آغادي أكرن زورو آغا از نظامم أورجينال لبامن تنية اس ترجمه كو دكوارا بيره دا جالي هوال هجا لكوليناري هجا سعيد بروجوان هاتیه کرن از جه بکم چوا هاتیه نویساندن از بوی آوایی بکم لی یا راستی او مثلا زارو آوایی یا زورو آوایی مروفت بیا پاشه او بکه لی اویا جو گوتنی بیه یعنی جو گوتنی جده بیه بکیه tabi tercüme Kürdi از او بکم بکنیم و گاوه دبین گوتیه سال کی جانه از آنها او بکم چیزان سالی ها 1912 1912 da hatiye kirin ve çağı gotiye ku 338 saliye zarwa yani 338 sali u emzanın ku zarwa salin sida temne 36 bavarın 35 yani heci dişi kışta beli او بحثاوی دیگه چوا لیدگریای چواوی پیدا کریه به هفته آن به روزان خاصیه کو پیرا که نزدیک سه هفته هر چهارشنبه چویه پیرا رونشتیه و گلک خبر دانه لی اکو وکا هی پیوینه کریه کرده دبی پیشی وکا ویزیت کارت او کوی کریه دبی ناوی ناسکری زورو ناوی باوی بی شمسالدین آقای مرمند بیتسیده aiله مشهورن آنها ناو باجری در جهنه ناوی دایکاوی میسا خانما مرمندی دیروکو جی جدایی کنی به هجری 1191 بجناوی درش و چavzere vilayetavi Bedlis qazavi Motkan pırs iştahate çavaya dibe dilçunate cevabavi xarina şirani jimra başe 20 pare di şive de u 20 pare jî di arayê de dixwin pırs çend zarokên te hene cevab
جنکی 4 زارok جنکی din 11 zarok çebune wê gavê yek geç û 2 lawê min hene keçik 30 saliye lawikî jî 40 saliye piştî 318 salan êdî jinîtî û mêrîtî bi davî hat dibêje vê gavê dil heye lê meydanê tiştekî tune ye yanî singê xwe nîşan dide ev der dişewite lêbelê singê xwe nîşan dide zaroka minê lavîn di 8 saliya xwe de mir xemgîniya xwe tîne bîra evkê min ew xweyî dikir li ser mirina wî neh meh derbas bûn vê gavê birayekê minê 9 salî heye pişta wî xwar bûye pirs tu beriya Sultan Hamîd jî dayîk bûyî ma ev rast e belê vê demê dewleta me ev bû ez 12 salî bûm padîşah mir ecem hatin Kurdistanê paşê şikestin û vegeriyan li Erzurumê Nadir Paşa Resul Paşa û Budakbek hebûn wê demê em bi rêya bejayî dihatin Îstanbolê ez bi yelkenê yanî keştiya bayî di 24 rojan de hatim Îstanbolê ez 36 salî bûm Sultan Mehmûd hebû min 8 dewlet yanî 8 padîşah dîtin pirs te di xortaniya xwe de çi kar dikir civab min rênçberî dikir rî û porê min wek berfê spî bûbûn binê re paşê mûyê singê min reş bû pirs tu qet nexweş ketiyî cewab carna bi tayî ketime lê axir min nexweşî nekişandiye nexweşiya min 2-3 roj dajam ya min zêdetir pirs kesên ku tu wan dibînî û piştî demekê carekê din bibînî tu wan nas bikî cewab nas nakim vê gavê min te dît û sibê dîsa te bibînim nas nakim lêbelê ger tu bipeyivî ji dengê te nas dikim pirs tu çend saetan xew dikî cewab her şev 2 saetan xew dikim hiç nakoxim û hiç ciyekê min naîşe te leşkerî kiriye min 3 salan leşkerî kiriye ez di dema Sultan Mehmûd û Mecîd de tevlî şerê Ahîşkayê bûm Ahîşkaya Taneraqçanî pirs tu bûyera Yeniçeriyan dizanî bûyera Yeniçeriyan ez bawerim 1801 de bû belê tu bûyera Yeniçeriyan dizanî weqeya Yeniçeriyan dizanim lê min Cehennema Reş dît kurê wî yê Yusuf dît Fındıkzade Hacı Ahmed Efendi nazirê Kumbarxane hebû Kurt İsmail Paşa jî nas dikim ez gelek tiştan dizanim lê eqlê minê berê nemaye netîceya meyaneya nabız û bejnaviya berê wiha ye bejnavî mîtroyekî û 108 santimetre ye pişta wî qet xwar nebûye dorûberê singa wî mîtroyek û 15 santimetre ye dilê wî di deqeyek de 76 caran lê dide Doktor Abdullah Cevdet doktor e û wan tişta jî ev kiriye yani hem wek sosyolog hem wek doktorê tıbbê nebza wî bi întîzam lê dide pirsên ku moment bûburin pirsên ku me çê kirin û cewabên wî wiha ne pirs 8 car 8 çi qas dike Wallahi ez nizanim ez pere nas nakim ferqa çeyrek û quruşekê nû jî hev nakim dipirsim ji xelkê dipirsim vê gavê tu bijînî niha tu bijînî heye jînepîrek kokumek pîreka min 8 salî ye
me diranê wî muayene kirin, hemû diranê wî yên pêşîn cara sisê ye ku derketine. Ji bersiva pirsa senata te çiyê re dibêje kolberî nivîsandine, hemalî yanî, hemalî ye, rojê 5 an 6 kuruş bi destê min dikevin, lêbelê niha kartûnê ye. Di bersiva pirsa tu dikarî çend odeyan oqeyan programı hilgirî de dibêje 65 an heftê oqeyan li ciyê rast û 5 an 6 oqeyan jî di Hewrazê de dikarim hilgirim. Tu dikarî bar bigihînî heta kê derê? Ez dikarim ji wir û heta topxaneyê bibim. Ez bawerim dema ku dibêje ji wir mumkin e Fatih Cugaloğlu yan Cugaloğlu be ji ber ku qasê ku ez dizanim mala îrşad evî malekî meşhûr ya vê gavê ye û li Cugaloğlu ye. Belê daviyê notekî wisa têbîniyek wisa kiriye, zoro bi bejn û qiyafetê xwe wekî ciwanmêrekî 138 salî ye û jîr e, digel ku bînahiya çavên wî lawaz bûne, zeîf bûye, lêbelê bîhîstina guhê wî bihêztir bûye. Divê li ser vê camerê lêkolînên hîn berfirehtir û deqîq bêne çêkirin ji bo îçtihadê ew qas agahî niha bes e dibêje Dr. Abdullah Cevdet tî. Em jî îro heya vira bes e dibêjin lê babeta pirsa Dr. Abdullah Cevdet li wir nasekine em ê Dr. Abdullah Cevdet ji nû wa aktûel bînin Rojava Kurdan û Rojava Tirkiyeyê ji bo ku em dikarin bi sayavî de bingehên esasên ew tirkiyetiya ku berê 100 sala, berê 120 sala hatine avêtin, em ê ji nû ve şirove bikin gelo çima çêbû. Ew ji aliyê însanan ve hate çêkirin, ew dewleta îro ne daneya Xwedê ye, ne daneya xwezayê ye, hîn însanan hatiye çêkirin, ji aliyê însanan hatiye çêkirin û ji aliyê hîn însanan ve jî wê were guhertin. Belê hevano ez li wir didim sekinandin, waya rejî pêşiya min de daye sekinandin. Lê pirs hebin, hevano pirsê acil hûn dikarin bînin ekranê. Mustafa Kemal şagirda Abdullah Cevdet de Mustafa Kemal ji Abdullah Cevdet dibê te çi got û nivîsand min wek te kir. Te çi got û nivîsand min wek te kir. Belê şagird têbiye, belê esasên komelgeha modernîte jê girtiye, jê fêr bûye, rojane takipçiyê şopgerê îçtihadê bûye. Lê ew bi bercevendiya xwe li gor xwe em bêjin wana şirove dike. Bêguman em behsa şiroveyên wî dikin. Nêrînên Dr. Abdullah Cevdet, têzên Dr. Abdullah Cevdet bi rengekî din karin, bi gelek rengan karin bên şirove kirin. Mustafa Kemal jî yek ji wan e ku biya min ne bi serketî ye, ne bi qencî, ne bi rasyonel, ne bi baş ew kiriye, şirove kiriye û ew şiroveya wî îro jî ji aliyê me divê were şirove kirin. Yani divê were dekonstrüksiye kirin. Yani em bêjin, ez nizanim bi Kurdî yani divê bê hilweşandin em bêjin. Bi Tirkî dibêjin yapı bozuma uğratmak. Belê pirsên din henin gelo.
eğer tüneve برنامه و لور بداویته بمینن دخیل و خشیه ده حتی برنامه کدن هیویدارم برنامه دن از قریبم در حقا زیاد الکپتانی بپیون هون هر هبن گلکس باس